Pa ovako idemo krenuti. Dragi moji članovi koji nas poznajete od prije, jako, jako dugo, sve vas srdačno pozdravljam. Također, dragi naši pretplatnici, a i slučajni prolaznici koji možda jednog dana postanete pretplatnici. Evo, želim vam svima dobrodošlicu. I danas ćemo govoriti, kao što vidite, o mladom mjesecu u Strijelcu. Biti će na 28 stepeni, odnosno stupnjeva i 24 minute. I to će biti 20. znači u noći sa 19. na 20. odnosno 20. decembra ujutro u 2 sata i 42 minute centralno evropsko vrijeme. Na nebu će biti jedna prekrasna iscjeljujuća energija uz djelovanje Hirona. Znači, Hiron je još uvijek u ovnu, nismo ga zaokružili, ali možete vidjeti na slici Hiron u ovnu retrogradan. Evo, vidi se u ovnu je jedino za sad Hiron. I idemo sad još nešto reći. Pustila sam sada ujutro 3 i Atlas direktnu snimku, znači da vidimo šta se dešava na nebu. On je jako, jako blizu Zemlje, pogotovo ova 2 dana, znači najbliže je Zemlji. Kažu Komet, 3 i Atlas, a čelni ljudi svijeta govore da se radi možda o nečem drugom, ali to ako želite čuti možete proguglati pa vidjeti. I još da vam odmah na početku kažem, ukoliko vas ovo ne interesira, preskočite ili nemojte gledati, jednostavno možda nešto više puta ponovim, ali to ponovim za vaše dobro, da vam uđe u uho, da znate o čemu se radi, da ne govorimo neke stvari samo tako i da ne govorimo bez veze, znači ne morate slušati ako ne želite. Ako želite možete odmah prijeći na vaš znak, preći na znak, znači, jer odmah dolje vam je napisano znak gdje vam počinje, na kojoj minutaži, tako da ništa nije komplicirano jer ovo je zaista samo uvod. Ne morate svi slušati, ali bilo bi dobro da znate šta se dešava. Znači, on je jako, jako blizu Zemlje. Čak su se, neću vas plašiti, ali brinuli su se šta je li komet, je li asteroid, i između ostalog biti će ovdje i čitav steli asteroida. Uz ovaj poredane su uz naravno mladi mjesec, uključujući i onaj koji se odnosi na zvijezde koje padaju s neba, a to je Asterija i još neki drugi. Pa idemo vidjeti inače što će svakom znaku, odnosno podznaku, se dešavati. Inače, ove planetarne postavke ovog mladog mjeseca su jako, jako velika i važna kombinacija postavki i jako je bitna ova lunacija. Još ću se malo zadržati na uvodu jer ulazimo u sezonu Strijelca, a energija Strijelca naravno odnosi se na rast i na širenje. Zatim, pronalaženje novih uvjerenja i avantura. No ovaj mjesec stvara i nekoliko složenih aspekata također. Mjesec ulazi u mlađak iz kvadrata sa Saturnom koji je na 25. stupnju i 35 minuta u Ribama i imati će kontakt i s Neptunom jer je na 29. stupnju Neptun i 32-33 minute u Ribama. I tu je naglašenja, znači i konjunkcija i Saturna i Neptuna u kojoj se evo i mi svi trenutno nalazimo, a biti će egzaktna u februaru 2026. I to od 20. februara, odnosno 20. veljače ili 22. kako god volite. Kvadrat sa Saturnom i Neptunom otvara velika pitanja o tome
što je zapravo ostvarivo, a što vam nije ostvarivo, što je realno, što je stvarno, a što nije stvarno. I ova energija Saturna i Neptuna može označavati i to da ste nečemu težili, da ste nešto htjeli, da ste nešto o nečemu sanjali i da se to, nažalost, možda ne ostvari. Neptun može inače donijeti i razočarenje, ali i oslobođenje od nekih zabluda koje ste mislili da su dobre, može biti i nekakvog otkrivanja istine u ovom periodu. Nešto što ste pokušavali saznati, ali također može doći i do umora, pa možda čak i do nekakvih sitnih problema, odnosno bolesti, ili možda emocionalnih frustracija, možda budete isfrustrirani ovih dana, jer Saturn i Neptun mogu pokrenuti pesimizam. Znači da ne budete baš raspoloženi sada, od sada pa negdje do nove godine, ali u ovom slučaju možda i duže, ali u ovom slučaju evo jaku ulogu igraju mjesec koji je u Strijelcu, a i Sunce koje je u Strijelcu, jer oni su u nadmoćnijem položaju od kvadrata, pa ipak odnesete nekakvu pobjedu u onom što ste željeli. Čuti ćete sve po znacima ili podnacima, ne morate ovo slušati, opet kažem, ne morate komentirati ako vam se ne sviđa ili ako me dobro ne čujete, samo me preskočite i krenite dalje. Nitko vas ne tjera na to, dragi moji. Evo, prvo to. Inače, vladar ove lunacije jeste Jupiter, on je vladar Strijelca, on je uzvišen u znaku Raka, egzaltiran je, pa donosi energiju koja znači podržava, emocionalno je nekako zrela i intuicija bi vam mogla biti vrlo, vrlo jaka. U decembru znači treba sada nekako usporiti pred ovo sve, pred ove praznike, pred Novu godinu i jednu, a imat će čak uticaj i na drugu, i na katoličku i na pravoslavnu. To vam govorim. I Jupiter je retrogradan i to nam kaže da stanemo, da malo ne brzamo ili čak da odemo korak unatrag. Čak i njegov položaj znači u 8. skrivenoj kući govori o povlačenju, znači da se malo povučete, da se malo nekako ne ističete. I na kraju imamo jako lijep aspekt Hirona i asteroida Erosa u vatrenom trigonu. Blizu je kulminacija mjeseca. Sa Erosom se često povezuje i romantična nekakva ljubav i on predstavlja životnu silu, znači nekakvo iscjeljenje, također nešto dobro, i strast i također obnovu životne snage. Znači ima dobrih aspekata, ali ima i nekih koji nas malo tjeraju da stanemo, odnosno prikočimo ili nas čak možda i razočaraju, ali ne mora doći nužno do razočarenja, budući da je ovdje, kažem, Sunce i Mjesec, da su evo jako egzaltirani ovdje u Strijelcu i mogu donijeti zaista jako, jako dobre ishode situacija. Pa idemo krenuti na svaki znak, odnosno poznak, da vidimo šta će se dešavati, odnosno događati. Dragi moji jarčevi, dobro mi došli. Ovaj mlad mjesec donosi vam nove početke u vašoj 12. kući. To je kuća unutarnjeg svijeta, unutar vas što se događa, znači duhovnosti, samoće, pa i iscjeljenja. Ove teme koje budu aktualne bit će transformativne prirode. Moguće je također nova ljubav s osobom. Osoba može biti iz inozemstva ili veza može biti na daljinu. Znači, sad,
Kod vas može doći i do prekida ovisnosti ili nekakvih loših navika, te nekakve što ste imali samosabotažu, vi ste se sami sabotirali. Znači, do vas je bilo do prekida tih obrazaca. Duhovno ćete se uzdizati i jednostavno tražit ćete nekakve meditacije i povući ćete se u nekakvo razmišljanje. Više je naglasak kod vas na duhovnosti, 12. kuća. Također su mogući i prihodi iz stranih zemalja, odnosno od stranaca, stranih državljanja, ili možda rad za strane tvrtke, ili možda online zarada, vidi, ne znam ni reći. Biti će vam naglašena i intuicija radi asteroida Asterija i znati ćete rastumačiti ovaj puta vaše snove. Biti će puno sinkroniciteta i biti će puno znakova koji vam pokazuju da ste recimo u nečem u pravu, koji potvrđuju neke stvari. Inače, Venera uz mjesec vlada romantičnom, privlačnom i strastvenom ljubavlju, ali i karijerom, pa radi toga su mogući i pomaci, ali nekako stoje vam ljudi iz daljine ili možda iz inozemstva ili možda kroz druge zemlje. Znači nešto od dalje. No i kod vas će postojati i nekakva blokada ili možda razočaranje, jer mjesec pravi kvadrat sa Saturnom i Neptunom, pa su moguća kašnjenja putovanja ili prepreke vezane uz strane zemlje kroz putovanja ili na daljinu nekakve prepreke ako trebate negdje otputovati ili netko ako treba doputovati, a s Erosom i Hironom u 4. kući aktiviraju se rane vezane za dom i osjećaj pripadnosti. Nešto vas vraća u djetinjstvo, posebno ako su povezane nešto s majkom, odnosno s majčinskom figurom, ali iscijelit ćete vi te duboke rane, nećete više toliko biti ranjivi, posebno će se to odraziti na ljubav, na intimnost i na seksualnu energiju. Znači, nećete više imati problema s tim, jer ovo iscjeljenje dolazi iz duhovne razine. Znači, ne samo iz tjelesne, ne kroz vanjske akcije, ono što radite, nego prvo ono što trebamo napraviti jeste duhovno sebe nekako izliječiti da bi mogli izvana biti kako treba i funkcionirati. Tako da, dragi jarčevi, vama zaista dobro stoji što se tiče ovog mladog mjeseca. A sada vidimo šta nam karte kažu. Ovo je za podznak znak i mjesec u znaku Jarca. Možda nam nešto dodatno kažu. Pa idemo vidjeti. Dragi jarčevi, prvo što sam otvorila jeste ljubav. Susret, ljubavna prilika. Jednostavno, ako budete sretni kroz tu ljubav, nekako kao da ćete napredovati bolje i kroz posao. Evo, ovo su karte koje ispadaju, znači kao da se odnosi i na posao i na druge stvari. Za neke jarčeve ovo je čak i mogućnost zaposlenja, ukoliko nemaju posao.
Pazite se drugih ljudi, sad tu imam naznaku, ovo ne mora za sve značiti, ali neki ljudi će vam htjeti možda pomoći, neki odmoći, neki kao da će vam htjeti nešto podmjestiti ili poturiti ili vam nešto loše ispričati o vama, dok će drugi ljudi biti na vašoj strani. Znači uvijek imamo takvih ljudi koji su za vas i koji su protiv vas, ali pripazite se u ovom periodu, posebno, samo da vidim što ova mlađa, ne, jedan mlađi čovjek će vas čak i braniti, mlađa muška figura, kao da će vas braniti i stati na vašu stranu protiv onih što pričaju loše o vama, a financije vam idu nekako dobro. Pazite samo na potrošnju što se tiče financija. Rekla sam mogućnost, ukoliko ne radite, zaposlenja je tu od sada pa do narednih 6 mjeseci. Od mladog mjeseca pa narednih 6 mjeseci. Evo, dragi jarčevi, to bi bilo to za vas. Nadam se da sam bila jasna, glasna i konkretna. Hvala vam lijepo i do gledanja. Ukoliko želite, možete se pretplatiti, a ako ne, hvala vam što ste bili s nama i do gledanja.